Ko kore ke u whamarumaru atu he talamaru e whanua, o tū moe ako. Ka e whahoko e tau Polokalama, to'o naa ki Falevavanga. Ia ko e tau to'o naa ki Falevavanga whao Siosiua i he tauni. Ia ko whatulou atu ki he Tonga kotoa pē, ngā hi haa. Kau tai whanua, wharea matapure, kau taki. Whapolitikare i Murini, pe pehe whoki Tonga, kau taki lotu, kau taki ngā kupe kau aki mo Tonga kotoa pē i he tapa e kolope. Tai rei ki motoro ki tau Polokalama o e Fili, ia mo e tau kaweinga whaasi i, kaweinga te whito ko e kaweinga o kuua. Ko konga ulaki ko whai hawakai ki he osi moeola e tau Fili Palemia. Pia he konga ua te matalanoa hoko atu ai mo e ku whaafe mei Tonga. Paula Piveni Piukala ki he kaweinga ko e ako mo e Tekinolosia o e Initaneti i Tonga he ahoni. Ko iai o ku ia ko en katako en ku kaike ko en ulo Tonga e toi huu mai a Paula Piveni te uhoko atu pe te uanke te ia ke ne kamata mai e konga uaki o e tau kaweinga pe a te matoki i hoko atu ki he konga ua aia ko ange ko klawe anai ko en ko foki mai a Paula Piveni ko konga uaki ko e ola o e Fili mo e anga e tau whanonga atu pe o e tau Fili Palemia isa pe ko e tau konga ua ko e sio ki he ako mo e Tekinolosia o Initaneti i Tonga he ahoni. Ka e MALO awito ka te u awerewa ki e tau whaafe mei Tonga a Paula Piveni ke ne kamata mai pe autoki hua ta te MALO Piveni. MALO pito e Lafitani ko e MALO e mawhai maari o kore te peke whanga te pehe whatapua. Mangi ko whalawe e whawhata noa ki tau Fili Palemia nai toki i lava atu. Koe whakaukau o kou o whina ai Palemia a Fili he osi. Osi ange Fili kia ki au o kui kai koe osia. Koe kamataanga eni koe foi. Kia au koe foi whaingata ia e anga e koe whatwhato te whanua ki he nota jaka dohi tau e whae. Koe uhi koe whakaukau a aku. O kai ka hanga o whai mawhua ni koe Palemia oi aho. Mana tu yo whakatangata pe posisi ni a ki he ne kabineti. Koe whainga na nau bobo gai koe toko taon pe osi koe ai Fili. Kai ki tau fu ilo lere ta to koe toko ki hahau e ki koe toko ki hakakai. Ka kou tui pe ia nau tolu o nau osi mau pe nau whafofua. Koe mea koe kou noko o whakaukau ki ai. Koe whai whainga tai anga koe he koe toko tahau a pe me toko tahau noko ni e minista. O kui kai keu tui o ku whakanatula ki ha tuku ke pe wai pe tau pe wai pe ha toko taha ki toko ua. E loto fie maari e ke no kui tua. Kau whakanatula e sio koe whai whakaukau e te. Ka pau e ave koe posisini a ha koe posisini ki ha whaha ki ha tau pe o Fili mei toa pe ave ke whaha i koe na nau whihanga hangai. Koe taha koe no whai tua o wosi. E whanatula pe ke kere honolo tōna. Koe whakaukau whoke e Lafitani. Koe na aku whainga taia pe he usi o whaka system. Koe foi Fili
foi general election e taha ke tau to me ai foi fatongia ke tolu ai ko Palemia minister ko ka fo ko foi faina taha ia kon o go la o go sia ki ai na o be na to malanga he whakapukupuku pe ho nau wahe o se foi fire kon na to ki lo ko foi whakaukau ko ha mai ga vision e whakalufua ke nau ngau ki ai ke le lei whakalufua ai fo noa na kai fo ke nau forma pe na to ha whainga kurupu pe ko me ko majority ko ni ko tawatai to ko o mai mo vete mo ngai ke nau whama ai ko nau whama bobo ki ko li so de bobo Palemia ko polisi ngau ne o ai ko no mo e Palemia ai ko whakakau le ke function e foi ko Palemia ka to e kau minister tu ni nau to e ko mea ko ne ai ka ta te anda ta mai ko ku hina ke ta kai to na ke ki si o mai ne ta fakuya e whakau ko party mo hu mo vete e party te na ulava na to he tai milahi o tala noa o vete ai ngahi polisi nga au ngai mo whakatau mua mo whainga alignment reform e lava ke function yai ko en fokia ko na mai to le po platform ko os lele ka lahi e tau identify ngahi mata vai he foi platform ko ni o kulotonga lelo pa tu pega hanga whakawhetau laki lele ko foko tu na mai he committee ko tu I pere ha ke he wano ho furu o ku ikai ko fo tu ia o parera ke ponwa I he tau iri ko ai kon stutongi ko me ko no fai longo mo kai ke mo ngai ke fai system ko foi system me ko te ke tala no ia ke mama kai pena ke fa consultation ni ai foi system me ko ya ko foi system pe na to high check pe ia foi iri fo pe kare ke mini frase ai ko konga pe ni after effect so o se ne tau e hongo full o fatonga o kuai foi causa ia no tau hongo full ko ya malava o failonga mai o kamat so o tau hongo full failonga mai to ki o kuai ki mama e fakau ko ni na tau ro ka to pe na split pe ka no pe e foi diri fo pe kare mo pe tau e o full kon posi na ke hokko me e mo ai na alfa potanga lope ko ni as mai na kau na hiki me foi le vol e ta ke foi le vol ta as mai ko fa kau o tu ko ma wi ngai mama ya ko mare ko fa ilo ngai o ku grow society ke ta wa mai ko je foi ai ke awe na ke u na imagino pe ka te awe pa kau a pia te tire ai Palemia ko foi me na fatonga ya uia ka pawanga ke kisio mai ne ai na ke ha opportunity ia ai kau candidate ke Palemia ke nau selo kau ke tatai e nau kau e nau wison pakalufua o ko tu ko ko na fai ai me ai ne osma au e mo ia ko ke tu na wa te ngo ke na wa o sort out na wo ko ke tu e foi malanga minite tani o pe minite to no ile a ho e me lava o mai hala mahino ke whakauta ai kau candidate ki de ka kai no kau hui ke hala pono ke nau kuia ka ko kuina ko matawai vai va system ya e ganga ki o e whahoa me ke ngā ponua civilization he kuwa kala noa I mai he pātia e nau Wilson e nau polisi me te nau kua mamawai na ileka ai vai ni ke wasi make sure vai a po ko tangi aku ko toa pe pu he kalasta e ke tau whenga ke a o te sete hiwa noa hu he kalasta hau ke a o kua o polisi
peace. Kaya nga pehe kino tala noa ai value me mahawinga kai hunga ko fili ai Palemia ko. Kako siauia he sistengo tau ngawe ki. Kaya mga tuungay o kuhinga ho kui. Kaya ko hunga ko saia. Ko ene tu mo bete ko nga o te dai. O pa kui kuya alia o mai to mo ya tau mo ya mo tala ke mga tuunga. Ko vela tukia ko vela tau ko ko ve petaki ko ve maka. Malo Paula, Piveni, ai kamata mai ai ta konga ua ke ta kawinga. E kutui o whielawe pe ke ngahi poin mahawinga o ke o mai koe uloa ki foki koe whotutu koe ai ko miti sampulu koe wafe hongo fulu. Ai komite e tupere ake pe mo toke ta Steven ala pua mo kina to koe mo oni fukia koe o mea lahi fuki ai pe mo o mea na e tālanga i mai e ngā unu ke to e whakate mo kālati angi nei kai ke whakahoko fukia i he ao whangatuku aia koe mea fukia koe mo oni fukia he na e alu foke mea ia o hau e fo i whaunga koni whakawhare harea he ahauni mo whakakapneti na i kai koe mea ia koe na e whaike ai tatalanga koe ke whakahoko pea mapuna mai pea koe na tula fokia e o mea pe he whakahoko ai o social movements i uteke pe he o ku whanatua pe ia o koe i tawhaki koe mālohi koe i hono a whangatuku pe koe rikawa pe koe wharearea ko ia e asimai ea koe i wharearea whoki he aho ko ia o Lord Fred Severe na iku whoki o a whangatuku a ki pe fo i whotutu ia koe a kinau tolu he koe I ko mea koe ai tuipere hake mahino o pito e foi mea koe. Ka koe nei kai ke whakahoko. Pea mo mea na e whakamukea i a Palemia ko pikiasa me la Crispo. Iwa nei kai ke whakahoko mo i pea na ku whaatala noa ake uhinga na e to e whainga mai a kirisia ki mui e koe ngana koe ne koe anga koe ne siwa nai ke foi mea koe ke alu ke aina kai ke hoko mo ia. Aia nei ke hoko e foi whakaamu koe a samula a Crispo hiwa. Kai ke hoko e foi whakaamu koe Eikinopere a Uvalu a Pipereake. Pea mo toke tā Steven Halapua. Kai whanaui mareo e foi whaunga koe ni. Koe foi whaunga koe ni kia te au o ku na o ko whaanga e lahi pe me he kamata anga e foi whaunga koe ni he koe hange koe ni te wate whaitata. Koe whakapāti na e osi ia e pāti he ah koe ia pea mo e pāti lahi. Na e to tonu ia ka pau koe direction ia ke tau alu ki ai ka nai i ta whaake tahana mau whawhepaki e whakapāti me a tenisi. Ka ko i ta whaake taha koe a whangatuku whoki au kai ko a tenisi pe ko hataha i tu koe ongo kulupu koe nei kai koe kulupu ko Samola Kirisi pea mo patoa a ko ia pe ko tipere ake ko mea whoki au ku mahina mai o ko a whangatuku pe u mea ia o whai i he whare area aia ko mea kona tau hiko ki a ia o whangatuku ia e Lord Fred Severe mo e ne kabineti pe mo hoi ki no verena na o MALO he a ko ia ai fo i Saupulu. Ka koe fo i Saupulu fo ke ia te ia ko kulave ke whapāti he na pe. Na e o si mahino o kuia i e pāti lahi ia na teke me mua o hao mai ke fo. Kai pe kia hawhainga whakaukau ia ke whakaila mai ha mea ke pāti he fo i whanau kama koe o fo i Saupulu.
Pea koe foi uinga e kaha na tau palopare mai he tau hau. Koe whekuki ai foi whakaukau whapāti ia mo e foi whaunga. Pea kai fuki hanga whaunga ia o mai ha tau pehe ha whainga maari e ki he pāti. Pea koe mautou whaka mautou whaanga e mautou e pāti he uhinga e whai e mo wei wai. Ka o ka pau foki na e whaka toka ko poini fo ka pana fa toka ha fa unga fa part ke komistuto ne mo lao na e mea mai ke ta ko ne hongo fu ku ta lava o nga au he ko ne o ke ngai fa ka pa fa hu ke komistuto ne mo lao e lava o fa nga au ke hange be ko ha o komistuto ne mo to fa nga mea pau ke take ai time get au nga au mai mo fa ka fo o ko ya hi ke tuno hake pe unga pe kula reba ai a koi poini ula ki ia pe ai to ke pe ai mo u to ke rahi pe tau ha ko ni o mai ki a honi o ku ange ko foto u ta do ani nai ko campaign ia na ke fa campaign ia ki fa unga fa lu ku fua koe campaigni mai campaigni whakapoloka. Aia, koe te mea whoke taha mai whai kai sio Polokalama me he ta whake alo au ia. A Polokalama foi wahe taha fitu ia, ka koe ke he whoke foi mea ne whanau mai kau tā maa. He oku, he koe poi mahawinga o ke o mai, oku hai ke tau whakapoloka taha fitu. Ka ia tā i wā o whenga i ke tau whakakau whakaluku fua. Aia koe foi campaigni hange koe poini uke o mai. Neke ke whaka campaigni ke whakaluku fua koe campaigni whakaipoloka. Ka i he wahaa koe o e Fili Palemia. O se koe Fili Palemia. Koe foi wahaa koe ia koe ke Fili Palemia. Ka mata ke tau sio ki he utala noa whakaluku fua. Aia ka kutoki whakahoko pe ia i he fo i wahaa aho koe ne whiha ke Fili Palemia. Aia pea koe hange ko whata noa. O kui kai foke o mai he fo i oku ea umea ia oku kei contradict i he fo i whaunga wharearea mo kabineti ia o whima uke bete. Na e ai foke fo i Polokalama ia e Paula Piveni ko inga koe fo i whakawave i koe o he lili iu. Pea na mautou ki ai pa koutu ia he kai kia mea ia whakawave i pehe e sai. He kui kai ke sai e fo i whaunga ia koe ni me he wafe hunga fulu. Pea ku tau o sahalakaka mai tau tolu no u Polokalama lahi ka oku hange ko kau au ka ataki ai pe ai. Ai no tau am ka te whawhoke atu Piveni ke hoko atu ka koku whahuat pe e ku wakai ke upoini koe na ke hanga o toloaki mai MALO. Ko hinga foke ko whakatalanoa ko ki ai ke takamata mai neo ko tawa mai tatu ke Fili Palemia wai. Kakapau ko unga ke tau sio pe fe ai e fonua mo ka au he ko moni fo te tau ngau ke pe te ni ke tau whakafuafua atu. Ko hinga foke whakalave ke tatalanoa ko he ko os proper me tiki pe ai foi fatu ia ko ke tau Fili Palemia ke ne toka ngai kina whakalofua mo inclusive of le whakato ai. He koe me ne na uongo ia pito na uongo ia pito ai fule volo koe tau tanoa e ne take fonua. Kai whai kei whai ei pe ai talanoa he tau moho mo he koe kuhinga e whakatanoa he tau hanga whakaukau he koe ola, koe fua, koe product payer system o tau hanga whatu. Koe whakakaukau koe ko whenga pe lava o mai i whakaukau ki tua ia whainga kereri tige. Koe whainga whakakaukau koe ke hange ko ho lave
na ia ngai whakawawari, ai koe ai whakawawari ka na ia bema ngai motivi ke, na tupunga I tau en apu. Koe whakaukau koe aku with the essence of education. It's all about learning. Ko hame au tau wako as we grow. Ke tau continuously amend, improve a system. Ai ko o tala noa iau he ngahi whakalelei ke whai ke system. Ke ne hanga guarantee mai e si iangi ai fu matapa e ala malere ki ai whonua. Ai ke alu ke whasi iangi matapa with a proper system. Ka koe whakaukau koe ke whakaata mua koe kuongai ne ako. With the essence of education, ke tau continuously improve. O lai mo ke whakaukau ia, koe tok tau pene hongo fulu. Koe ke utui koe time frame ke ne tite mene ririu. Ka ko utui ang ka bau tau tui ha horisi. Ko utui ang ke whai ririu. I he whainga assessment o whaitu utau au kia. So o whaina au pito e Palemia koe ni. I hane whakatu tu e pureanga. He kono uhinga he koe whai systemi. O tanoa, madui koe just the beginning ben. Te kei talo e tau lireo na ho furu koe tok whai scenario for Owen. Uruaki, majority koe tau pehepe tau tolu, they are all independent. Uruaki. Koe mea nei whotutu e sistemi, koe whakakaukau na e huingai hono whanau I Agris, ai pātoa, ke ne hanga puke ai tuu whakataha, moi whakaukau whakalukfua. Aia koe, na uhinga pe hono whanau I e, hono veteke, sai. Ka koe ni, tawa te toke whi scenario, o kui tua katoa whi whakaukau e pātoa, koe independent. Aia koe, hange nia koe kapau ne kai ke whahanga au he wana hofu. Koe mea nei tondoni ke hoko e wana hofu. Alu mo vete vete. Au tau whetau laki, tau tolu moi hai aho. Koe whiui rewa, peu tau lava sio wah palparema. Peu tau lava whai ha mea kia. Koe peu toi lava whai ha mea kia. And how to change it, and how to address it. He koe whakaukau koe na, he kia koe ni. O hosi si au ia I Tonga ni alu tatalanga tala noa ia he Palemia mai ha. Koe whakaukau koe o nofo lolote ke e whakaukau. Ai whainga tā ia koe o kui he Palemia. Ke ne whakamaa opo. Ai kau. Ai ene kau pou. Ke nau tui ki ha ane vi sone. Mana tui ko whatanone te ke whahatara noa I ha ane vi sone ai. Mahal bene toki skuripi. He koe ospe whiwharearea. O koe ki toi aha mea ke he ia ke pehe. Ospe whiwharearea koe te aha mea ke he ke pehe ke nau laki. Ke nau pehe ke nau laki run hanau elimination. Katoa whetoko wano ke nau present. Hanau whahinga visone ma nau whainga whotutu. Ka nau eliminate ke makatu unga. So ospe ai whiri wharearea. Whakalongolongo katoa ai kau whakafofonga. Ki he whoi aho ke tok tutu ni mai ke nau whiri hanau Palemia. Uhinga au, mahino nau talanoa, whakatau hosi, mo ngahi mea pehe. Ka hui kai ke transparent ia ke nau mai o campaigni, ke makatu ngai hatau score, hatau ang point, tamarerei koe ke Palemia, tamarerei koe ke. Koe nia, o mai mo ngai criteria ke huki sa tau tai, o tau mo no siva ke Palemia, mai mo criteria ia ke hoko ai ka, whai kau. Ai a kou sia o kou whai, o kou ofeina ai Palemia koe. He koe, sai, tau wako ange me Palemia koe nai toko si. O ku mahino ka te au koe whalere kabinet koe kōsi. Nai mei I pure I beia he Palemia MALO. He fu mawahe ka hatoa ni kabineti mea. Ia o kene kōwana na hanga o apoini ya mene apoini kau ai whawhunga toa ta wha kirot. E nau fumawa he koe mahino rewa na I kai ke whai ai tatake whanua e whai tau eua koe ni aki e mama. Pe koa kaweinga o wahino nau
kene apil ke he loto mo atamai ko pau minista ko fu mafuri ko ni sai ko fe hu leva ko ha me ai lava he Palemia ko ni ahoni o puke loto mo atamai ai ni kau popo ai fa mai no fo ko toki popo pe ia he Fili Palemia ko uhinga pe ko nga ke ma we numbers possibility ke hoko ka minista ko foi force pe dan that pull them together na ka ja foi ka venga that pull them together o uhinga fa dano ke nga ke ne ke wa ki hanga he foi visone o ga no now ke ne wa ki ko uhi ko sai foi visone ko te alu ko ta ko dia te alu he ngari te na fa nga mai au minista so ke ko ha fonua te taulanga i he fonga ko nu tau iai mo ha fonga ko whakapekoto o uhinga Lafitani ko whatano Piveni au ki huat okay hena pe okay io io ko foi fa unga fo ke hange ko lave ki ai ane nai kai ke whahoko he kautama ha whakawae ki he whakapāti pea koe whakapāti whoki ia o kai ke pehe ia ke tae malawa ke hu mai ki ai meongo koe fo i sea pe taha ki he toko wao no hao koe hoa i ki koe taha ki he taha aia koe tau fo i whariki fo kia koe e whare area pea koe ku hange ko klave na e me malama pea ke whakatoka ai whakawa ai koe ai ngahi toka ki whakapāti kai fo ke whakahoko sai ka aku kei malama pea ai whakapāti ia he koe anga maheni ia o ku whanatula pea nau transition kia fo i form of government pe he ku siai ai u whakawa ai whakademokarati ai kai ke lava fok moia aia koe tautu rewa he kai mini oku tau alu koe i e fo i Fili koe ni upu asimai ngahi mea na ke osi talanoa ki ai pe ko ki lave atu ke ngahi mea koe taha koe mawa e ua pe koe tau pehepe koe Fili ai hu ki nao pere o nau alo whaahinga ke ta whaakoi ki mata o pe alo whaahinga ke ta whaakoi ki here aia koe fua taimi fo kia talu me he wafe hongo fulu pe koe ku wakai koe ki ai koe toki fua taimi eni u kongo e kau no pere he na e hanga e he fo i moment whakapāti o ne ihono fu mafi he foi tau koe me tau hauai. Na ne hanga ua i nau tolu ke nau, kai ke nau toe lava o tau ataina i he nau, tuu ke nau hanga malu i a e nau foi nau whaunga, a e hoi ki no pere. Aia koe mea ia o kou wakai ke ngā hi whakauhinga pe aku lahi pe ngai whakauhinga ke ka wanga wakai kone whakailonga ni koe, ko ngā koe holo koe fo i mafi koe o pāti, o patoa, malawa rewa ke nau asi mai rewa o nau sio mai foki o ku i kai ke toi iai e fo i iwi koe na nehanga teke i nau tolu ke nau ngā manutui koe fo i whaunga whakatau whahau ia na kai ke aia ke pehe ke nau tuu whakataha pehe o he nā tau hao tau toki moana nau alu pe nau tolu ia ki a nau tolu pa nau alu ke kakai he o mea lahe wa o ke upalo na lahe aia kai kana e lahe nge pe ai MALO he nau whahai he na nau toko lahe e aho ko ia kana nau whi alu aki ki mata o bohema pea koe ne hau koe i he fu mafi koe patoa na nau ngā unu rewa whakanatula beke nau ngā unu tuu whakataha aia koe tuu whako e niku nau whakasiusio mai o ku i kai kai toi lote foi i koe ia pea koe ku malawa peke uhala pa koe ku wakai rewa ki ai upe oia we pe kautama ei tataha
ki ta ka hai hono loto e taimi he koe na ku na toko tolu mai pe kai ke ko fua taimi eni ke tau hawai ke fo i tu ko ia ya ko fo i tu re ba ko ia hange ko tala noa o ku asi fo o mai ia he ko fo i e pok fo o e nia ku tau nga unu ta to ki ai fo o he ta fa ake ta kai motu he ta fa ake ta he ku hange ko tau to foki ke fo i tu ko ngo te pire ki mua he ko fa tonga i fo ko fo i tu fo ke ni ko ki mua na e kakai pia ho eiki pia nau fekolosi aki pia nau alu pe ia nau tolu e pia alu ia nau tolu aia koe tu ure vai kanu o ku tau tu ki ai ka koe fehu i Paula Piveni na e fika i peheni e he kau saupuru i he waafe hengo furu ke alu peheni he ku hange ka te au na ke nau ilo nau tolu ia pe te tau koe fo i tufunga aia na tufunga ia pe talu mai fo ke hau ai ngahi mea kehe ia na ke nau forecast nau tauia koe fo i hala he ko fielave ken kai fra Oscar kai tuku he na pe fo ke e toke tas ni ven hala pua na me ombe fo i whakau ko ka fataha pe na me ombe fo i whakau e taha na o whatoka ngai hake koe na panga maari e aia koe fo iua koia ka koe ku fehu i ka fataha na panga maari o ku lava koa he fo i talu me wafe ngo fulu o mai e ngo fo i whakau koia ke mo oni he whare pe i kai e koe taimi kana na e whare ai a halapua ba go wha apa kia kau noa taina i he mea koe ni he politiki nane whainga mai koe he mehu mai koe he patoa nane whainga i mai ke teke i mai ai whakaukau e ka whataha ne kai ke ngā ue ka whataha pena aku whakatoa ngā i fo nai mai whakaukau koe pot tatau mai na panga maari koe whehu i pe o ku ngā ue ai o whakaukau o a umai koe ni holo patoa holo i vi whakai pāti ka ku ke iai pe fo i whafonga e tōluia i loto pe a koe mūmeniu ke i whewheka pe i tua ka koe ku wakai o ku mau koe ka whataha he tau pe holo koe me patoa o ku mau e ka whataha me na panga maari e pe i kai te kai fuke tau la Paula Piveni koe fuke tau koe ku sio Piveni he fo i kau koe ni me he wafe hango fuluke aho ni te ke usi au ka na panga maari e mua po tatau pe a mua ka whataha sai koe fo i kamata koe he tau ni te tau toi whakasio pe e asi mai e fo i mea koe a ka whataha na panga maari e he tau alo koe he ko anga e ku wakai o te kai ke lava he fo i whaunga koe ni me he wafe hango fulu o mai e u te whito i mea koe koe hau ringa pau ke tau whehu ia pea o ku pehe foki he whahinga e ni o kai ke toe fie mau ke whai ha Sao Paulo ko hinga he nea whai e fo i Sao Paulo koe a ngaia koe anga koe ku wakai aku mo lo au o ku fie mau ai ka pau tau fie mau ke mo lelei e fo i whaunga mo fo i sistemi hange pe ko me arere hange pe ko toi fo ina me o fie mau ke kapi mono mau pe o fie mau ke tau hanga siofi whakarere hange ai fo i wafi hango fulu ke ahoni ko ha ko o me o fie mau ngā ue ha o me o koe ke ngā ue ko o me ke tau wakai ki ai ko anga pe e ko whata noa pe ko te whakafoke atu na ke whakalame whoki ane nai i pe koe fo i ririu koe he wanoha mo fulu o kune pe waha pe koe mea ni nai uhinga kia i ririu koe kutari koe aku koe fo i koe ke yosi koe no talu i tau kamata i tau ririu koe motivi pe mo intention pe ia ririu nai whai koe uhinga koe uhinga i whata noa he kulahi e tau mai tō whakaukau na e genuine pe na e noble intention e ririu ke le lei whalu fua whanua
Ko tariwa aku pada tu olah tu kwa kia ko mea ko ni papo. O hinga ia eku very adamant eku lotolahi ke to urea ke mea ko. He ko o slava o sio he ngau e foi sistemi. Pe mo mea ko ni ko percent low mai o foi scenario he taimini. Ko uhinga ko lau mari e na veteki ke whaka ke vahe iki. Nā kai ko lau mari e ia na tau moa ki le rei. Na tau moa pe ke peheni. Ko Tivite and Konga. Ai ko kuhinga ke takisio ange pe na genuine tau ko liriu. Genuine tu I ko au na sincere tu I. Hena ai rea na umare au he ne pehe. Ko os matu o tua pe te mokalati he fonoani ko ngai siasi o whale te mokalati. Pani whakatata agreva we siriana o Fili whakata o nau taki. Pe ko ha e ne whainga whakaukau ki ai. Ka kone uhinga o ange whainga maharia ke kakai ke nau Fili nau wau taki. Sai, konga ne mea na ne rea ake nau pehe o sinsia. Pea ne pehe le. E hanga he liriu ko ni o ange whainga maharia for anyone from any humble beginning. Sio ne hanga ea o ve teke fu awai wahe hena tau hau da tonga whainga culture he tai wang ea weni o e tau liriu fa civilise. Culture hau nei ko elite o kau o na ia pe special class ia o appoint ke nga take ko man. Sai. Ko reporti ko o se consultation ko mau ia ka pa de ka to no be ka pa kala ka ko ngai be ben ko lava bi freki ia ka hai ngai fo tu wena na pehe ka pa ko o mai en ke file ka kai pe a fata tolu pe ko nga ke ia ke active le o ka kai o speta tolu fu file ke me fu o kai ke fa fe mari tu ko ka kai tu ha fo taha I mea na kau he tala noa vai pe a to o pe mo whakaukau o vote of no confidence he koe disruption ia ke he rere o whakalere pureanga kau moia he ngai whakaukau kono tāno ai katoa o si koe pe a whiri whakaluku fuare o se an koe fo I riu uraki whiri whakawāhenga iki ua o se mai na tāo no vote of no confidence tol koe haga mea ulaki na wanga ko o point out ko he ma ko ai io tolu Whakatau tō. ai na tolu fatau fa Io, nei whakatau tō. ai so ko kato foi fotu hanga ko compare ai foi fotu he komite tu pera ke foi fotu kon tawalo uluaki fatau tolu ko uinga ke actively participate ka kai ko haupe hapure o ku ha Palemia pa ke ne mo ni cabinet wa ke na u fai ke firmari ka kai fili ho ko pe ko tau tolu tu mai ka kai fu ka kai ko ua to o vote of no confidence ke disruptive ia ke ono fale ka fa more la ngi tai mia ko ya tolu re ke fili ho fu kau ia ngai fo tu ai tu pe ha ke mo ni komiti ko liriu wa na fai ko ai o go tu wa ki ko vai pe ke to si yau ke le agi me la ko foi hijack e target pe mo o flechever o na pule anga maga tu unga ko ha no maga tu unga ya i he foi royal commission ko asika ma tu na tali liriu e wa ma valu with genuine sincere motive ai tu I ngoto wa kai wa mahiwa fai royal commission o expose mai ai mata vai go ai go na to don ke na utari ui ke toto fit fane na wa I loto tai ta ko na utoli na fai na wai fo ke ki la ve ki mua Lafitani ko Palokala ta ha I tau liriu
Koe kai ke tau tari ni riu, ai koe fo i ongo fo i event ni ua na ni hanga complicate. Koe vela ko nuku alofa, koe pure anga pena na uyai he vela nuku alofa. Pea mengoto e asika. Koe oi, koe kai ke tau hanga fetongi ha new interim government ke ni hanga o observe mai e tau fo i transformations. Lahi e mea ia na la langa ke pitanes mai ke peki. Koe anga pea e whakaukau ke mea kou tawa o mai ke aho ni moiksio mai no e anga sotu. E nau fo tutu he koni stuto. He koe taha whoke ngahi mea ia koe ngari loloa. Pe sai e pe ke talave e pe tau ke isiu koe niu. Ia ku toi ta minite e wanoa. Sai pe ka ta hoko tu pe ta wa to pe minite ho furu pe ai maha o lau ke ka venga kona e me ake ke ai pe ha o ta noa mai faluk fua ta minite ho furu ka ta lere tu ai pe hende ko ni ku hange ku matangi Oia. o ku hange ku matangi ta fo ia alu ko ni kata toki ha pe minite ho furu ke fai ha o ta noa mai ke ta ke a komi ka ke hoko tu ko hoko ko kata Oia. He kono uinga foke he kapahe kai ke taulawa identify palparema. Wai foke lau foke me insilia. Pese te val no solution ni o lava he te identify be palparema. He koe tau al ko mahi no i nai kai ke nai motive, nai evil motive. Ai foi. Amendment ke tau koni surone wa no fulu. Koe tau mahi no tua te tau tari rewa. O wai mahu inga ke fai mo whahano. Hanu whatonton. So koe liriu pe koe wanoa ko fulu pa tau Lafitani pe koe ya Palemia te wakano. Koe ki kamata toho ya pe waka ki tahi. Ku kamata paloto hi pe waka. Nau ki pe mai ki uta o toi fotu mai ke li. Fotu mai fo ila o no ke liriu. E kuhinga e kulau e. Me kenge fu foloa. E koe wanoa hongo fulu pe wanoa tahataha. Wanoa tahaua nau fu fetuta ki he ikai wana taha nau kamata pe nau fe paku pa mo pe nolo nau fetu ta creo que com new area o mai ai expect ko pita best class que ne review ange ai foi dire una to cosi ko foi mesmo que mai noi ko foi dire ko ni na ka que to futa langa ia he na completely ignore or put aside ai foi liriu e go me komite te moka ai komite go tu pe haki ai ko foi liriu ko ni pa ko ko ne hu mai ki fare area he time go ya na o ku mata fo o pe hange ki fihi ka ko ko na fa kau na ato tolo ia ai liriu pa na pe ke na tari pa na to continuously improve the system ka ko talo ka mata ke fe ma go ke improve monolo loka pe loka me me ga ka ko palo pare ma ke yai he ko winga e fata no ki ka sio ange ke foi ata kai lava ke mama ke ka sio ke fa fo bo me go go mo me go ke ta go ke he hanga he foi fa kau ko ni ai go hanga present ya tu o tala mai na kai ke u hinga ai foi diriu ya o tohi he tau ko ni sutone ke fa ma go pe fo loa it was to protect ai self interest ai ki to si na ulavea ke issue ko ni asika Ake ki pasa ka ko ta ki he kono moni o saia tala no me ko ni e taulava o sio mama ngi he pai go tui o kau here o lahi ono malanga ke fai fakalirei o ko ke tui ko fatongia pe o mau inga ga o no tala no issue ko ni ko fa malo ta ko fa mai ke tau he pai ke tui au ya Lafitani wa me ke o vale pe ko tu telefono mai foi diri uia na ke te ke talanga te ke taulava o sio on road map foi diri we ko no road map e o se tau go e pe halata pa ko tu ia
o te ton te taki kui tau tau kia. Tu ke ka pau tau whataunga e mama ya o maloto. Malo Paula Piveni, koe kau ki tāna kia, koe ngai poini o kuke hanga o toe toloaki mai ke tatalanga mai vavanga, vavanga e fuhene ai utafa aki ke toe faha toe sio he koe me ani oku pehe na tu koe ai ukulupu i ngā unu aia koe foi teke mālohi a Samola Crispo hiwa pe na e poupou ala ia iai me kau ako me kau takilotu tau osi ilo i mea koia ia i rewa mo e tawhaake taha koe na e ngā unu o taki mai ai tuiperehake i ene whakaukau mo ne tuku mo ui ke kau pea Fili he whare pea kau pea haure mo fo i kulupu ko ia o mai ki ai pea mo toketa Steven Hawapua pea ia rea mo fo i kulupu ko e ni aia koe tausio ke tausio ke tuu koe ai u kulupu ai koe a Lord Severe pea mo e whare area mo e kabineti te whito ke kabineti a hako ia pea koe kakai rewa na nau piki na e asma ina e toko lahe kakai na nau muimuia e tau tuu o e aho koia. Na nau muimuia a Samola Crispo hiva ta tau pea Tonga mo muri. Koe uiri mālohia pea na iai me kakai na nau tuu pe o tuu ke tawhaki pea e kakai na nau tuu loto maari ka koe vaa pea koe mea koe o ku mahina nau tau mua katoa ki he liliu pe koe whakarerei kaike u sa ia hau he fo irea whakarerei Piveni hono ngā au e aki koku i ngā akuia koku ngā koe anga koe e tau mea whakatonga o ku toki huu mai e fo i whakaukau e whakarerei he ose whai e fo i ngā ue. Koe anga koe kate wate whatata. Koe tau mawhakawā o ku whai e ngā ue koe tau mawhakawā pe toki angi mamo to apuaka u uwhirerei ngā ue he ie ene lava. O ke whatongai. O kaike upopo uaya e au pa ko os lea ki te e au ia. Na e hala hono ui koe whakarerei. Na totonia ke ui pea koe kapi pe koe mono pe koe saupulu koe pe tau urea he koe urea ia koe ia oku ne hanga pea tuku ata mai ke tau toki sio pe elerei pe e kovi e foi ngā ue ai sio kum na auto mua foko whakahingoa ka whakarerei whakapolitikare ka koe ke elerei e foi mea ia i anga ea wakai aku i pa koutui o ke tala noa mai he ku mahu inga ke tau tala noa i he koe foi mea ina e hanga ki ai saupuru kana i kuia o hanga ia ki he mea ke pea koe mea koe na tau na wakai au ke lahe u mea ina e tala noa i loto he whare area i he tau hau e Paula Piveni ka aku i kai ke ngā ue ia ko hinga he koe fo i whaunga kehe. Hange koe mea koe nau lawi ke anai. Koe tau tā noa whapāti o koe ke lawa whiti ini ki loto ki he fo i whaunga he koe i kai ke aha mea pehe. Pea koe ke pehe ia e ka e lava ai o teke whakapāti he ku whanatura hange ko kulawa. O ke lava pe o teke whakapāti ia. Kana e whau he kau ka mā na anau o si ilo kui ai e pāti pea hange te tau au ke ka whaake pāti. Kana nau whau ke ua e ngā ue fo i whakaukau ko ia. O kuke whatoka ngai. Aia. Na maukau no kau whewheka pitau ia he whakaangai o pāti. Koe anga pe ia o tau rea pe tau toke u mea ka e a whangatuku me i loto.
pea koe whahanga i lahi koe na mau whahanga i he usi a tonga pe malawa ke hoko ai upala pare malahi he kute iai mo u whaunga ia o whia mau mo iai ke liliu he koe whaunga ia o ku whihi pea koe whaunga ia o ku asi mai para Piveni o ku tausia atu ke pehe pea re ei o pehe ka koe whaunga ia hei kai ke lava ia o re ei mo pehe ko pau ke pehe ia aia ku tāna mahi no pehe o ku tau pehe ai ke pehe mo pehe kai ke lava ia aia koe anga ia koe tau whaamu i kai ke lava ia i he whaunga koe tau pehe koe ke pehe mo pehe aia koe na wharea taha koe tau whakaamu mo e tau mo a o ku tau ngāwe a ke whaunga o ku i kai tonu hei kai ke hoko hane koe ni koe tala noa koe ke he mawhai pūre mo i tala noa koe ke umea koe tau sio atu koe ke pehe i he kai ke lava ia i he whoi whaunga koe ni ia koe whakatātā ene taha na e whai e whainga lahi i he wāwhenga fulu peaha ne kai ke lava neongo na e whai e liri uia pea tala koe whakarere kai ke whakarere ia na kai ke whakarere ia he ku tau e ose i wāwhenga fulu mo e tau pato peo au ke hao he koe he ka pau na e lerei na e osi ku tau ka whai e tau ngā ue aia koe poini ia o ku pehe o ku tau ngā ue aki ai mea ngā ue hala ke whai ake whakatontonu e fui whaunga pea koe ku tānoa whakahistoria i he mahino ka te au historia he kai lava ia ko hinga he ku makatu unga e fui whaunga ia i he pea ku malu ia ai ka koe umea kou tau whaamu koe ke moe whakaka oku whakate mokalate fui whaunga ia he uhinga pureanga whakatui whakate mokalate koe kua tau republika ka o ka pau e whainga ke pehe pea oku ai hono whaunga ke he koe hange koe ha tau whakala ai sia tamaki ka te whakafoke atu koe ai whoka toi ta minite hongo fulu ka koe ni ki tānoa mai ke ako mai Tekinolosia mahao mo kātaki pe hoi ki me kāinga e tuku e me ahe ku mawhana e matanoa neongo ku tuu atu e kaweinga kai tuku pia kai toki riri ka te maanga rewa he ku tosi e mata ai vate whakafoka Paula Piveni ma ke lere politiki MALO koia ko foko tu at ke tu ko ai ako ke ta ka to ka mata le taua ke muy le ai ka kai ka mata na MALO pe hoko atu ko ka le pe taua he ni he ko ngai foi scenario o ngai current event e to koni ke mam ka manga ai fale le fo noa ia he hoko atu he ko si o mahino inia he ocean ko te fuatala noa ai falahi o foi para mai ka ku o identify mai be ko tau mu aola nei o mai o tuku mai moi me ako mai ko ke na fe tau la na ko ka ke be ko fe mau ke tau ki ha pai ka fa he ka pa se ke pas e tata me po ha lo me la na benzini me na le ta ka e ka be te na wa to ki ha pai hala me nga we hala se tu ko io he koe whehu i le vaia e Paula Piveni o ku tau tuki ho tau ulu i he a makape i kai ka tuku ake ke hoko ati so koe nu toi ta minite e ono ke toi lahi koia e koe kiau ko pe ko kamata le ta o sila ta identify ko foi rock step pe ko e tau liliu pe ai ko na lau ko fa le na hala be pa ke hala pe ta tau pe po ka hai te tau ke tu aki e tau tole e ta ko to pe e to mataki e ke ai pe hono tu aki on
e kai tokone sistemia mo mea ke ne hanga whakawhawha si foi matapa e malava ke whai ai felingiaki. Koe whakakaukau he koe mea foki e Piveni. Koe foi whainga maari e koe na e tuku mai pea koe ola foki oi foi teke na e whai. Tau laki makai anke. Negei ke tuku mai ai ke tau whire Palemia mo whakatoko lahe toko tāwhitu. Negei ke tuku mai a hatau pō talanoa. Na e ngā lulu e foi whao. Ngā nengo negei ke hoko hari ukawa ka na e ai ngaue. He koe na tūla ia e mawhai pūre. Pea na e tuku mai ai tau pehe. Na e tuku mai ko ngapulu masi mana tonu ke tau kuki ke tonu. Ke tau kuki, aia koe foi mea lalahi o mai e mawhai ke tau Fili e Palemia. So ulaki, ua, o mai e mawhai ke Fili he Palemia e kabineti. Tau, whakatoko lahe toko tāwhitu. O kou pehe foke au ia e Piveni na e hala e foi fika tāwhitu. Me ke lava he kau tā mao fika i whakaluku fua, ko uhinga ke malawa e foi whakaukau koe na e uhinga aki. Na fika beka ka mape he. Iyo humai. Ko uhinga koe halaka pau ne tau mo ake tonu. Na e tonu ai foi fika ne nau ngau aki. Ki he nau tau mo a. Ko uhinga ke tahanga whawhai ke he uhange ni au o tau o ange tau toria ai foi benefiti ka nau tolu. Na e tonu e nau whakaukau ke tau ririu koni. Exactly, ko mea kau hoko aho ni, is exactly the intentions, my motive, ai kau whatwhonua koe na nau hanga whahe kai tau tau. Koe hanga i whakau. Sai, kau ate uhinga koe whika taha whitu. He na iai tala noa ia, koe ke toki lava ririu e koni skutone upau ke vahe tolu e ua, ai whare. Una uloto ki ai. Kono ai koe whika taha whitu ke oua pe iaha taimia e maua he kau whawhonga kakai. Ai vai tolu e ua. O kuhinga ai whika taha whitu ai. Tonu ke nau intensini. He koe whika na e teke mai he ripoti, koe whika koe toko ua taha. Koe toko ua taha ia koe kutuia na nau hanga whakaata ku toko whaa ki toko whiri mei tua. Kai ke, uhinga hoke e kulawe atu ko pehe, ai whika taha whitu pe na e huu mei whi. Koe vahe tolu e ua, ai toko ua no, o whi mau e more than 17. Half point something. Ai ko na uhinga ai ko e tu ko e ko de over pe ai ko pe mau de to ta mal. E kai ke lava pe ka kai o fa pe fale re ke to diskutone. Na ia fa kau pe ia he fanongo ko ke ngai vahe o a ho ko ia. Uhinga e ko e fika ta ai fika ta fitu. Iyo, he ko uhinga e ko e kulave. He kui kai ke make sense e foi fika ia ta fitu. O ia. Ai ko uhinga ai ko pe he ko foi fika whakalau tohi pure anga ko hanga ia o whakarea. He ko uhinga e palo Piveni. Na e omi ai fo i whainga maarie ke tau Fili e Palemia. Hange ko kulave nai. Pea Fili he Palemia e kabineti, pea whakalahi e fika. Ka koe fo i whakalahi koe fika, ka kene solova e fo i palo Palemia koe nai uhinga ai ke o mai ke Fili. Ke Fili he Palemia e kabineti, pea Fili he whare ka. Aia whakawhihala ki e ia. Pea tau pehe rewa tau tō. Pea o mai rewa u whakaukau ia hange koe ni. O kutau o si vahe tau tolu koe matau moe hema, moe loto maarie, moe matau mama, moe wha raiti, moe wha refu. Hala o pita moe tala noa ia ko ia. O kuhinga e pala Piveni, o ku hala he kui kei ke lava fiti ini. Na e fie mau ia ke whai mo tolo aki mai kapau koe whakaukau pāti, koe whakaukau eo alu ke ai u te mokalati, tau sio ngau, na kapau nei kai ke ai, pea whakamama whae fo i mea ke ne lava puke ai fo i te pire pea ka kai mo
ho e ki ai mea ka vilo ha ke ka vilo ha ke ko ki he mi ku ha mea fo me a fo o ai mi he ka uni ka ko hiri ko ya ko fo fa unga ya na e si mi ai ko anga la le mai ni e na me na na fo tu ke pehen ke ka wa ke ka wilo e ko na fere a me ka mai no ka te atu Paula Piveni ke toi whai mai pēha ka noa maha o a whangatuku ko i ngā koe tata i ngā MALO. Koia. He koe whai isiu koko ke koe isiu ke o mona pito. Ka unehanga o mai ke whai wheharaki koko o i kai ke o mai ke aiha indauri mandu na e rakitari he ko mitia koko na e rakitari ko ai bengeki. Na e rakitari ai ririu whapai karea o whakotu ai ko miti koko tui pureha ke te gai ke hoko. Ai vela ko wanoa ai wa no tata ai was mano na rocky fight ai ko uhinga na ostari peliriu he na uhinga ko na fotu ai komsoni kon o ngawe tu pera ke mo fra maula hino me ke nau fotu tu mai ai road map foi hala fononga ke fai ai diriu ko fahinga ko na hanga whakawhepaki i. Tupunga i koe vela, whahinga pēna nau te hanga ko koe o whakatutu e whaidiriu ko ni. Ko kuhinga he, o kai koe, o kui kai koe momeni, ke koe pātoa, koe whai agresina nau whaidiriu. Ko kuhinga i koe whinga koe ke hanga o establish, na e rakpa usi ipe e tau ririu, ke tau amanaki, ke tau pehe, na e tau amanaki. Koe lelei. Ka kohono lau maari o e fo iliriu i taimi na i tare e tu boni ma au ke fo i taimi na i whae no whakaheke heka. Ko fo i mea ke heia. Ka kohono ola koe o mea ko koe na nahonga whaheka. Ai nia kou tau whi tauraki mo ia. Ka koe mea na nau whi mau ke peheni. Ai o koe kehe e tau whi mau. A tau tolu na tau whi mau ke lelei ange. Ke whakalerei ke sai ange. Me he kau tama koe na nahonga whae no whakaheke heka tātou. O foki ke he kulawe koe, taha nahi whiala ki koe kai ke ose ngahi event koe pa whaheke heka mai ha interim government. Ke tau ataina e nau whotutu ui he lau maari e langa whanua whalukfua. Ke whakaheke heka ke. Ka koe kau tama koe na nau whai hono whakaheke heka ki tau tōru. Ai koe pure anga ia koe taim koe a whetevere pea mo taraketi. O uhinga e mau e ngai fu pistoli e ngai fu mission. Uhinga e tau Palaparema koni. Ka koe Palaparema koni e hoko ati hau hange ko whadapa. Koe foi diri koe wana ho fulu koe tau toki so mata ni kono foi. O ke talano mai foko ke whapati pa mon be he kai koe matai tohi e lao. Ka koe lau maari e foki a pati koe uhinga koe tau pehe koe. Te tuke pati te wai whakaukau e patoa. Na si au kai ko foi toka te rine. Foi toka te rine ke ne hai tu mo vete. Ka naulava o akuri ke foi vi sone o whakaluku fua. Pa mohamea ke apil ke loto mo ata mai o kau. Ke nau ngā ue whakata. Ka uhinga ho hau he tui ho loto mo ata mai. Ka uhinga ho hau o kau ke pati. Ko uhinga be koe kai ke. Koe loto foki e tangata koe mea pui. Ka koe fotunga koe wau. Koe mea nia ko whakangongau ki ai. Ai vi eki koe ai whahinga koe na nau popo i misi. Ai Palemia koe ni. Hai kai ke raha nau portfolio. Mandu koe foi. Mandu ina ke ke hawhainga mea ke pehe ke nau. Ke tau pehe ke tau. Koe neongo hange koe whakakau koe te watu whakakau koe pātoa. Pāti. Na iai mea nei. A tau pe. Neo nai pe whahinga nai pe. Kehe pe me nau motivi. Ka nei mei lava. O lava whi maari pe kau tama ke nau na foi tua. Ai kau tama au piloto. Kai ki malu ai. Ko sio ko he ko mea ni maari ka pai lava he Palemia ko ni. O ai hane whakatutu. Ka kai ki tau au ke osi ko ne foto. Osi mahina ta hao no kai ka foto. Ko potu
O kuhinga pe ko ta no ko he ko kuhinga ko fu pare mo ko ni clown ke hoko ya e fainga fo tu mo faunga e tau kamata pe me fili o mai tini me ta ko fitana ka ko ngatu ko taimi e kawe ko anias na o se ai ono faka ilo faka fare area faka ilo petition te ki he ke whamawanga ha candidate na ne whakahoko ha hia me he lao fili kau e tau ni toko lahi na kau candidate o kulolo tonga i whare area awe he whamawanga na tula ta tau pe mo case na ansi jala vlavo soko ngahi scenario maari e as he kono hinga he ku kamata pe ko ke tawanga ko ke ai ko to fili bene tolu whakakau e whahinga ko ni ko uhi ko toko si i pe ki constituency praipi pe mo whakatau e woku tihisi ko whaunga ia ke nau ka koe lau maari e whakaukau o kou pou wau ki ai ko uhi ko kahau ka pau he kai ke tauhanga whakatontonu ai lao e foi keimi gon ko fili whare area ka pau he kai ke tau whakatontonu ka tisai te kau truck dealers ke nauhanga o sponsor nau taha ka tisai te kau businessi ka tisai te kau esia ke nauhanga sponsor ka pau te mau whakatonga i whakamata i whika ua ngai constituency ia ko toko valungeau hau no toko lahi hau he whaingofoa hono braipi ai constituency o kau wa inga rewa he vulnerability mo masive siva takai soko koe fili koe nie ko sai koe ua koe mea ko tokanga u jai ko tokanga u ya ke to folfola koe nia tupo ni ma ke ai hataha from any humble beginning hataha koe kia hane silini ka wa ene visone ke lava hau o pā i he whinga he ka pā he kai ke whakatontonu ene i loe ka kai pehe e kei pure i peha wharearea kai tu maari wai ka kai ia o housi atau nau mau e nau ki he function o wharearea ka wai taimu ke whakarea tu hau o fili kai hau silini au hua mohu moha o sfu ia tu pe ia he whonga koe ni ai ko konga ia Lafitani ko fotua ke mo siofi mai haunga ka tau mai o toki lau o toki whamao popo kai ka ke tau whamao popo whonga Falevavanga e ka pau e whakaata e whamau ke lere pe hata haia ka pakau ia takai ake tu ala je au tio takai ake koe se jo ako tatao o teke ke sio he uraki koe longo alahi ia ka kai mo e wālau e ola se au i koe ua tene hanga tuku hifo extended of the king more rewa essence mo lau maari e uhinga u whaia e whamatala ko he hopo ko a lavlavu ko uhinga u ai e lao ko ni ke ua e hau peka kai tu maari e ia o nau pure ia nau tola whare area ka nau mai o tala no e nau visone mo nau ko me e ke provide a level playing field Pana ko pe te aha ka ko anga pe fotu tala noa te sio ke taimi malo koe o se ne tamini te hiva ka koe ka kai tonga fo ka tōru ia e Paula Piveni ka pure pe kai oia te uki lawe atu pe pe ke to e au whangatu koe fu ke kovia ke te au whangatu ku tu o ua e koe ma Polokalama mo Palofesa Sitalei ki o mo whai ako koe aku si ke toka i e whemari e Polokalama i e tokana ko si foki pa pe kia se ananga ni ka taki mai pe ke lava i tau Polokalama e lo hau pa kou pe atu tamai ko taimi e ko karang io ka koe ue si teu nau pure i taimi ko tau tau pure tau taimi
Kai tuku ke ki lawe fa o se atu ka ke toki a whanga tuku tu o ua mai e ka mea kui fo e tapota noa e Paula Piveni koe mea koe upoini na ke tala noa ke au mahu ina a pea koutu i pehepa ko o slave ke ai e u Polokalama ke koe ulu aki koe vote of no confidence Kai ke uila e au baka mena e whakahua i fwoi mea koia. Hange koe ko ho tala noa koe kawia he u mea na e whakahu ka na e ikai ke whai ke aha pōpō. Pe kai e ngata hono whakahu more paanga, more taimi, ka kunga hau e hala aki e Piveni he koe vote of no confidence en o kunga hau e aki ka mawai ua hapaati e taha o ku whai loto he paati koia. Pa ku make sense le vai ai au na tu ua ono fai hen tu ta ai mavai maurei pa ko na mavai ua ono ua pa na vote ai rei pa vote of no confidence ko ringa ke punakaki mai ai ke ma hataki me na to ko ai ke no confidence ka to ai fu fare ka mea e ko whiawāwe ke kai ka ko kusio kuia tupunga koe he kai ke sai e fo i whaunga koe nai whainga maari e nai o mai ke tau ai ke malu pe ia te ia pea whakahau whie paanga whakahau whie taimi paanga lahi more no confidence pea koe tau no confidence o ku pehe ko mea utoe maari ai pa Piveni he mālohi mau pe whaha ia pure anga kona tōtoko lai he whaha ia taha pa koe mea te kai peke mālohi whaha ia taha aia na hange pe koe tatano na whakatau mua pe ia ke pehe ke mālohi pe pure anga ia ko ai pure anga koe poine taha ko mea koe ke Fili wharearea mono ngahi tūtū ni mono ngahi lao o kou pea kou o stāno mau o stāno a ke uwhia mau ke saupuru he koe tausio koe ke fuuawa koe mea nai hoko e lavu koe ha mea kuawa pe he ai koe ha mea kuawa pe he ai ka ai ke kai ke mapuni pe he lao ka ai ke tautokio maa hopo ke ai ke whakalere i ai kai whakarerei mai he whakamau anga ka kai ke whakarerei pe a he lao ia te ia aia koe mea koe ia oku tausio ki ai pea ku tau tala noa ki ai he ku whie mau ke maluangi sio ka pau koe na koe potanga hange koe ni e Piveni na o slave ki ai he Polokalama ta koe pe he foko e taha mano ki toko taha ka ku tau o siro e tau tolu e tau nofo i Tonga mo te alu holo koe ke hataha ia ke exactly taha mano koe akuiti pe koe akuiti koe receipt pe koe te alu mo ia koe ia pe e whaikai whare paanga kai ke toi re whare paanga ia u whakamore ke he kana e tau tonu fo ke malu ia i e te whakamore aia koe anga maheni koe ku whakafufua o ku whakamaore hua mano tolu mano pe toi lahi ange kau whafufunga ia kai akuiti maom ni pe mai receipt o e taha mano toki ilo ia he hopo toki ilo ia he hopo MALO Paula Piveni koe mea pe te ai pe mai o mea ke ka koe ngā koe tai ma ke tato e whoki pe ke taimi mea ngau tau o ngā pure i he taimi ni ka koutuku at ke a whangatuku mai pa tatau at pe ko ki lawe te au ki he mea koe na koe ki leisa ki whakaukau koe vote no confidence koe uhinga e nei whotu mai he komiti ai tau e tolu ai tau e tolu ka remove vote of no confidence ke oa e uloko ia i hataha e fuoloa ai ko kai ke ko uhinga foki e tapatano kai he nei kai ke lau maari e whakaukau ia ke ai hange ko whakarea ke whakarerei ko hange penia ha hange penia ko whakao ki pun whawai pe ka wai ka hanea ia i te rei wai kai ka koe anga ia tu e taimini koe neongo koe issue kon koe hono whakatonton koe koe ai lao e Fili mono mau i pe ia he kau
kanititi ulai foke ai okulahi palema ai hena kai ke ospe filia neongo no mau kai ka hatahaya ke nehanga o police pe supervise ai foi ai lao go ya ena to na hange ko lau ko hape me ko hu mo me kai ke ha foi implementation ya ke nehanga o ensure ko me ko ni pete na hanga ai komsoni ke na hanga o ke report ke faingo foi ka kai hono report ya tu pa take ownership he komsoni hono ave ngai keisi ke malu e na lao o ko ngai lao ka ko ni au na tuku mai na tolu ya ke fainga ta ia ai nofo aka inga he ko me ko o lava ko ke lava si ai ko hinga hange ko ospe ko mamai holo ya ngai me ai anga ai no na pehe ko lo to ko ka me o ngalo so ke mau hoko he covid ai funky subsystem ko ni ya ko me le mania ko na tui kai ai po ate ia ke maulava he ko me na mau tu aki ke o hake fofonga kakai o malunga ho mau kita e ko ngai moi fe lau ya ko tala no mau pe kai e vi so de fa kau e patoa e faka kau tuku ai pe ke lau i o mosino pe ka pe o mosino ka ko uhinga no tau ave hono mau e lau he ko ia ta he te ne fai kakapau te tau tukuanga o tau tuanga e tau toria ka hau ke lavea ia kai pakau ko na hoko foi mea ko ni ke fawa halao ke on top soko ko ki lau i ko lau ko ai Fili pare area ka ko o kulava pe ia ke te hanga pe kita lau nga ko ne tala mai pe na foi right te slava kita fa no lau nga te ke tari tau tol ke ola Fili ai ko sio e lava he mea ko ni o throw attentions ai fu ngai fu kau stakeholder pe mo kakai e tau whakatontona tua e matapā ke whasi kai lava ke ai palpare e ua ai whenua ka pai kai te lava o mapure i matapā kai ke koe tāpui nene ai whamawanga he ahon e toki awa pe o se ukeu e toki lava ke kaukumari wanga lau gai mea whanau pe he foi event au tau wako pe mea mo tau alu pe wai eu tui oku mama me ngahi mea koko me ngahi fotutu pe o tua ka pau ko tau anga e tau lotu ka tau amanaki le reipe o feina i te amanaki te whiri ai cabinet fo o o feina ai ho kata pare mea o mahari e pe o mea ko ni he ko ngai scenario fo o ka toa pende tau la ke mana ko ia pe ka taki vi break in na to ho ko te pe ki whakarere Io. Mahalo abito para Piveni. Ya kutui ko to tanak mau inga pena o kuke o mai pe a gulahi abito ai nga mea ko mea mau inga fokia ke fa'u ai ula whaanganga pe mo hoko pe e tauhanga o toutou kala noa i mo wakai ai fo i whaunga he kuiai hono lelei mo tau whenga ke whakapatonu mo to e wakai i pe mo anga i tau wakai mo wakai i ai ume a koe oku ngā unu ki ai pe ako kulahe au pito e ume a ia ke whai ai tala noa ki ai ka kou fia pe i wahanga o wahe mai ngā i whakaukau ke whai hano wewe i pe ke whai hatau wakai kia me he uturiki nengo ai koe ai ngāhi mea whai ai tō kehe ngā i whakaukau ka koe whai lau maari e whokia
o mau inga kau mau fo I tau ataina ko ia ki tau tala no pepe a ka pau ko ngai me kau talanga ko ngai me ku tau ware ko ngai me ku tau a malanga ki ai mo vavanga I mo hafo e tau urea ko ia he ko mea e na whakatoanga I koe ni I kau lawe whaosi ki ai Piveni koe tu e lawe whaosi koe tau foi Fili Palemia whakaofo ofa e malanga e ongo kantiteiki kia te au o na hona MALO hinga whaofo ofa ko mea pe koe aia koe mea na kai ke amanaki ki ai he koe fo I o wau ko ia koe o wau o I whakamalanga mo I tala noa kai ko hao wau o I whakamaau mo I whakaanga mo I talanga mo I area ko na tula ia o fo I o wau Fili Palemia kanai na e whakatoka ngai me kai ke nofo ai fo I Fili Palemia I whakamalanga mo I tala noa kai nofo I whakotuu o talanga mo I whakamaau pia mo talanga whakamaau area whakaanga pia mo koe te white whakamaau ko whakamaau whakamolare mo whakalotu hange ko mea koe na ke o mai ane nai kai ke tau amanaki e toi omie umea pe he I fukuonga koe ni ke o mai ke whai ake tau Fili whare area pea ofa pe he kamata koe e tau whare area ke nau ato o ai katoa ai e umea malanga talanoa talanga kai o mai ai whakamau mo mea o talanga ai Fili mea he koe ke totonu ke whai ai he ko whakakoni sutone whakalao whakamolare koe tau mai o whakamalanga e kantiteiti pea talanoa e pea osi pea tau palo kai ke koe mea pea ko alwa ke tanoa whakamalanga mo talanga o lawe whaose ki ai ka ku whiunga ai tu ke ka pau te amea ki ke tāna ki mai ka tau mai kau katoe tāt te tatoi hoko ka pau ka whakotu kau katoe whakotu o mea atu te tā ko mei whiunga ai ok pe sai ko whamalo atu moni o ku whamana ko whakatala noa ia pa kusai he kunehanga o whaka ata mai ke sio mea au toi maalungangi o hange pe ko whakaukau wena na ke o mai ki he whaudau o ngoi pe mua o mea koia ka geilo o mahino I pe e au me anu ki whanua si eni o whina me mo whae taha hangai te koe umea mōni pe o lawe tonu koe nau tolu kai ke o hangai fo nau ki lawe fo ke mea koe kapana koe Palemia nusi la ko Palemia I tongani mau e nai waki Palemia pe fo ki au te ke mali pe fo I ke te pe au te ke mali kai fo ke kauhange ko lau tau hifa tau tau I ngai whitu civilise ko se ngai matapa me hanga o sivi pe koe mahino e whaumsinia o whatongia o whakapaton ki ai o kai ke mix e ngai magatu o ngā ia kai ke ka koe whakatoa koe whakamalo atu pea talamono ate pai tau Christmas Eve mo tau fau ai to ga he foi mali tau fo ke whakahoke hoko atu no he ko kutu ko ni te moi lahi au pito ai anga ai le ko ni tau whare area ngai lao ngai ku isiu o ko sio o ku ia I whema ke whai hon whalere ke o mai o whai ai whakatala noa he ko tui ko a ku ia he ke tau mohe pe ka tau aha ke pe o he ka hake ka mea ko ngau ka ko tui o ton ke tataki ai whai kutu ne whanua ka ngai mama
o mai mama lo tu mo ko te ke mo ai me te ka o te tau ke o mai te whakaukau o whakapo uri mai wā tā o ia beu le o la hipa o ia beu tonu o mai whakaukau mama ke tokoni ke langa whanua he kona moni o kou tui tai toi veua ke lau koina at least nani beu tau moua ke kua hiri ke kakaina na wanga whata mai mea ka koe whonga pe ke tau totongia i tau moua ke kakai koku na osi i whaitoka koe tau ai ka hau ke nau moua ngai i tau to ene beu mahu inga rewa ke hoko o me tala noa mo i tau siofi anga whakalere whanua ahu tau malolo atai tau tolu o koe tau fie maari o tau tuange mai a hafoi mamani o klere yang a peta welfare of student and then junior koe angai whakaukau e tala monuat o whatu e Malo apito o palo Piveni, pia kou whamalo lahi ke te koe i he tuku ka i wā mo i wā i ka whahoko i ta Polokalama, ka main ke konga whaosi pia koe whaasinga i ta Polokalama ke ta uni, ku ka whawhika i ngā i whakaukau ko toa pipa kou whamalo lahi ke te mutolo i kume tau ka inga mo mea mai, ngā i kānaki pia mo e ngā i whakaanga, whakaiti ki o mo whakaukau whafofa au pito. Ku ofalai atu toi e kau Polokalama e ua ke a pongpongi pe a Polokalama whakaosi a ia ko a pongpongi ko Palofesa i nakfotu hua kau pe a mo e kau Polokalama Christmas whamalo ia a mo kau mai pe a pehe ke kau whaafu ko toa pe mo kau i he kau Polokalama Christmas ia pongpongi pe a koe moni te ko Polokalama whakaosi au pito o ia ko e whaapa whalangi make whakaosi ki a Palofesa Sitalei ki Finau. Ka tatatau ai e Paula Piveni, ko ngā taanga ia e tau Polokalama, o whalahi atu ke te kota pe whoki ki e Tonga ko toa pe mea mai. Malo pit of